ha Revival TV kandi iwe hurkize tora handi kure kuri ha Revival Radio nakutangira kandi webare kutwegita home program eji Amagara N Okubagye omutebe kansa wawe atireshira tuyaba mukama kandi nakutangira mnonga mazima omurundo gundi kandi ukorebuka ngo wakwataje obwire watwegitaho kwege ibintu ebe twegese home program eji abuka program eji nebya Amagara kandi Amagara tukicazana ngo Amagara ngacara magana wawe n'Amagara noboye nibyona so webare mazima kandi nyenda gumze mu kwizusiye program eji ne yaburizoba oro kubanza gusirura katano shasha tuzecero kandi na wanu basa ninga wine nka hori ukacherwa kutaha waza YouTube ntwato live so mbwenu utakabuzabuza bwa program eji nojufuna ishahayona ninyenda ngu tutwara mu gihugu twakira umushaho utwataye so studios umushaho witu namanywa kadan omhanji kandi ogno mushaho wa misho ningashina kora hirwari ya misho omurharo kandi ija kutwegesa enshonga eitwasa kumanya ko okuhonga kwa misho kandi na munongo mbantu abakuru nkuko wakureba mbwenu nkiba biryahonga kenda kuma something like that nico twenda kwega ERISHO naryo nurubasa kugira ngo kuri atiganiswa mu na munongo ko munda iwo hukubasa kuta kureba kandi kintu eki nikiba kiriyo mbanta benda kukura omushaho nca kwisha kusitangariza rizoba kandi nyenda ngo ahori obukare oshitame abo kuba ntuza kuba ntutandikiraho so Dr. nyenda kutwa mu gihugu kwakira webare kwisha webare munongo mutebekanisa amen kandi kaburiju kushanga kandi mulije kandi no mu studio aba producer bona kushanga bona bariho bashemire barije kugira ngo tuhereza abantu entandeji kandi babase kujiganyirwamo no kurebeka ngo Amagara gabo gagumagarije no mu myaka mito no mu myaka mikuru kugira ngo amisho na mnonga baguma barije kandi bakohezeje akuba nico kintu cyango kuko twumanya ngo ERISHO ngetara y'Amagara gite niyete y'Amagara shuwali niyetabaza something yes kwabo tine misho mazima noba waferwa konka mukamasimu ababashaho aba abo kutuyamba kugira ngo evumwe tubitangire ninga bya tushyireho tufuna umubazi okubasa kubitambera nyenda ngo twecureze tushabe mukama atewe muri program eji rero tugumizemo iwahori na nyahindi twena biyo mayicureze mukama wito mnyambabazi webare ahabizoberi kandi webare nahawa Amagara gagotire webare abo kuthamisho kandi tubase kureba ebintu ebuwahangira umunsomo mukama tshaba ngo otwegese hamisho aga okutwakubasagarebera okutwakubasagarinda kandi nokutwakubasa kuraguriza obundi twabatwarwire mukama ejo otwebembere ejo tegeke ebyo natwabishaba turabira mu izina rya Yesu Kristo mukama wito amen yes amina so umshona nyenze ngututandikira henye naho hato burwirobo nugwija n'imyaka yes kandi twarangwe ERISHO n'uruhonga mazimanywe ekintu ejo hine ngo kucyaguma kimbuza buza nakishobora bahurikiza ko kunacetegereza konkana nyenze ngo yongere kututangariza ERISHO n'uruhonga rta n'uruhwera n'urubura rwo munda n'rubarta babara munongo mutebekanisa kandi nkuko wakigamba hariho no nkurikiza ryo kwe ningashi omunareba TV ezeshaha owabasa kugira atkashikariyaza kuhonga amiziga kaho muri koma yes so aterisheri niri funyarara ningashi ryoma okuhonga mwene ngo kuhonga ekibabi cyachongere tikikumanyisa ngo cyayoma konkani kibanyi kigirira kuhoma yes so nikimayisa ngo kiba kiri mu nkamizi make konka make gatakukimara nicyo kureba nk'abantu tabinde ntabira bakukira kukunda kuhinga ningashi abantu bito abakunda ebyagurikarica hati kuba kuhinga ibihimba byabo bija byateraho embabi nkibiri haraba makashana ureba byafunyarara yes atkanda gumushana gukagwa bakare so hati konka kavura kakora mu deni gama babigashwaga cyaki ngananuka so konka hati kutwika twayika hari ERISHO tureba umuntu wija yakura umuntu wija yakura imyaka nka 85 garuka iguru tukutogwe kanacho okay abo kuba ibintu byinje bizibe byamisho bitwatikine na nemyaka nibikira kutandikira imyaka nkejo 85 the list can be like 40 konka ichango abantu b'imyaka 85 kutandikiraho kwambuka higuru then kutwija twaye kumbankaga ataho biba serious shanju
kandi abakinana cyenda hatabona no birebera kimwe birabiri mu bisitize so hatiya okuhongoko nkuko kureba umuntu nkito bari gaheze shaha umuntu nabasa kutureba agira tukunkaba binembiri ekubereshera itine shonga kunka hato umuntu akijana hakura ureba umubiri gwagera ki gwatanga kuhinduka gwatanga nko kokota so ureba cyakokota gwakokota nkuko kureba ibabirire ryahonga so atere ERISHO inyuma yaryo aho tukosa okureba nurebeze shandi muni kureba amisho kunka kunkureba abakuze batureba bati nimba ni kureba nkaha kunka no utarikiriye yes so hati kunkuhinduka nakureba aho nkuba ni nkozesa okweza kugira ngo kureba likiriya ninga shukureba abajya TV kubureba likiriya hataho niho hakwika hakashwanka hakokota yes hatu hakokota hashonge nuka hahonga so amani agakubaga ryo mu gihecho muri akababi akakuba karayamba kugira ngo tweze je kintu tweze kubuki hati kahwama gacendera atuka kwamani aha kugira ngo umuntu nawe ari munako umuntu ko kubona akura ubutafari bwo mbere nabwo butanga kwaki kwamani so nisho kimwe nako akababi kakuba karyo mu nda y'ERISHO ko umuntu akura nako katanika kwamani like ni nkaka akabubi nikaba kari nyuma y'ERISHO cyane kinkuba ni nkureba bati nkuko kamera yatwata then kuri akabasa kutureba so na ERISHO ni kweriri nakureba ahicani cyaza aho cyahika kikashita madeni kikabona uzo mutu ngashombo ahwaho nakutanka kufunyanyara tuketa kabubi katanga kufunyarara kwamani ahabwe imyaka nanyenda kubuza kintu cyo cy'imyaka as you explaining twena nutukura taramo ntari kuzaho nguti yakura buri omwe mbirgo ngwese bwire gutanka kwaki kufunyanyara so should I assume ngunane buri omwe ERISHO ryenerte kwa kusebwire tanke kufunyanyara or it is one icyo ni kibuzo kirunje munonga nyenda nkuhereza cyo kureberaho wakwata abantu 10 bona b'imyaka 50 ukabemeza asa naje wini nuza kureba mu mujyu twunko gunosha imenkana neta I know ogogo twunko gushana imenkashanga kandi bakwingana kunga imyaka bona bayashi bakwingana so buri muntu embere yakubararabamu nayo byo kurya na munonga byo kubararya ebirise bwo mubiri gwe nuko kuba na efaho hachikwatkine na no kwerebera amagaragana na mishu ni cyongeserezaho ninga kihaho ubuzibobu bwo kufunyarara kw'ERISHO inyuma y'ERISHO ngashokonga hatumwe no cyameza ngo omuntu is it possible nikibasika omuntu kushanga heru yakura yakura abamuzeyi nga abamukikuru kandi nemburu ko yine nogura ngo ajya guta gwakora kandi ubundi atuyakwerebera je nango koko kashange ERISHO ryo ritakura at the same rate as the body it's also possible nikibasika mununga at least haba amaskol buri muntu wena okubatandika imyaka kukura ngo niteka ngagereje angurana kaba mukakuri ngo ERISHO ryeyo kwe bitanko konga okurugira uko magarage gakubagari butafari kugwabasa kutunga birisa ukuyabire nakura kubasa kwatirira embera ekubera hwaho umurisho na namagaragande cyukabindi kituma umuntu umwe yakigira abandi batakigira so ushanga ngo nkebicweka kinana na 5 harigana ushanga bakigira n'abandi basa abo kana abantu bingi ushanga batakigira kashi abana abantu mutugamba age bracket y'abantu babakura na leta and above kwambuka iguru yes so abo bahanse b'imyaka ejo kandi ngo mu Uganda tebo nibo bakanyira bahanse aho so shanga ngo ibo boye ikizwe tubakutunga kunkabije batunga imyaka ikwirira iguru ushanga bine kizibecu kandi kizibecu ni cyongere to kugira ngo ebitukubona turiya aho tukubona tubera na nemeye twone dukora nayo irakontributinga hakintu iki na nemirimo twandukora yes nemirimo ngiye katugamba umuntu we atura ariwo munako stress yes ariwo munako
eyi uburyo mwaragira ngo tinkwenda ngunze gukora nk'iki konka abantu categories ziriyo kushanga ngo umuntu wo mu rumugwe ngo kuguza kushemye ku okutwara abantu azo kushemye ko kundagamba kushanga umuntu nazo umushaka ningasho mu ihamba teme ku ayase ayekorere azitaha mutwe ninga zitahibega akwesa man minji akukozesa ngeno omagarage batarya abo kuzenku erinka financial income erinka project batarya abo kugura umutima hango akagwasa apana gwararije akubumwe nayine nakamoto kunkuri nanashabira akutwara ngeno aryo muri ifejo kakabuzi kamwumuka natura ngo munju no gugite yine kamori edirisa teyine kamori ehomire erimwe ebituri ngeno ushanga ari ngo mu mbere ari nakasati kamwe isabundi nayo zanka ngo mukweze mu ndigagumwe nabagura shitore kimwe nke cya 5 ngeno ari mu mbere jo wambuzo tsande no juma sande natakujimanya abo kuba we tayine n'ingoyiza sande ubwo umuntu wamureta kushoka leta noro heza y'icihebwa y'ibice miliyoni 5 aha buri sande abo bantu batakushana so waza kugira ngo oba leveling mu bintu y'umuntu arabarabamo n'imbere yakuba narabamo urashanga ngo tibakushana nawe bemeza aho urabaza kugira ngo bakuzire kusingo ukando bakuzire kusinguri abo imbere just wow hata mshona yenda kubuza umuntu kuyakoba ubundi yatanka kuhonga ERISHO yo 45 yo 50 ERISHO yatanka kuhonga ati umuntu kachimanya toti this could be the problem hati akabonero kamwe ni kamwe konka kati apana umuntu narebo kweza ko kwagera ki kwacendera we ni cyakuba nareba atichweza kuntwire ningira ki ni impweza ebyahihi nebyahari byona byona biraba 50 ebyahihi nebyahari byona byahi natakubireba byahari natakubireba byona so hato shanga ngo yawaza kushoborera je kito mushaho kugira ngo engwari zimwe nazo nizabanzishoniza kezo ukiza kumushoborera je hati akuza kushoborera kugambira hararimo nga shadows ngashinke bicucucu hari ikicucu ngana ari kureba nka hariho patch y'ikicucu nka patch y'ikicucu konka ikicucu yagira ati ni kimukurata yagira ati kimukurate yagira ati kimukurate atagira ati shonka nko kushireba yagira ati shonka kushireba yes so ushanga ngo ubonero nkobwe nibwe ubura basa kutwerekera kugira ngo katwareba mu nda muri ishu tukahika hariya ko hagiye cucu habyo gumanya gwe nyine tukarebaho n'ibyo mabyetu ushanga ngo ayine cyo konga ERISHO waza akavuka inyuma so final diagnosis ni correct rush waiza kutamwe byoma umuntu yatizira ubundi nabasa obutashimanya ngahitakaje nanyenda kubuza ebintu ebi ohireho age aho ko wagamba ngo nakubuza nakujanta abantu is it possible umuntu kukura ombere ukakura konka ERISHO ryo kaguma rije waje utinjegera nibyo kurya nakikonka yenda kubuza ohireho age haro binde bintu bikuretera ubundi kintu cyabaho wahonga ERISHO ubundi utakakize n'imyaka yahigura munonga iki kintu cyaza kubaho nikiba kiri rare munonga kuretwe kindi kitari age kiba kiri rare abo kubona nitwe ntuketa age related na age ndware ku inaka kwatena no ku age related disease mature degeneration so hati cyaza kubaho umuntu mu myaka mito ye ntihabari he kindi kizibu cya ikiri cyangoho okusinga icyo umuntu gamba yezesha koka hariho abashaho batwembijaha hariho indwara nyingi zibaguma bajangu ngushane cyaha cyo mushagama ngushana owanyu hahi no ukirabireho kwa indwara jiyo inaka kwatena na kugira ngo bundi if tatenkuru nawe ko yahongera ERISHO ubundi nanyecera possible nibasa kuja kugira ikintu nk'iki egizite yine kakwate kahango nishagama na obutonde akakwate kayo kahango karya ha bintu byo kurya ibirungo byo kurya na mununga obutafaro bukombe ko mubiri bwete shinka proteins yes hati ubu butafaro bukombe ko mubiri ibirungo bikuba birumu bikuyambaho na mani kugira ngo ombiri gume gurombeka abo kuba ishayona ombiri ruhanga kagukora ubutafari mwe nubone bufa ubundi burajaje bukogwa bukuba bon yes
so ushanga ngo bumwe ubutafaro ubwo ni bombeka bwo bushari mu bombeke abnormal ningashi kubi na munonga nkaho umuntu yanakura hati ushange umubiri gwatekateka ngo ERISHO riri kutandika kutakira gishagama eramara hati bwo butandika kubombeke ndije misi etakwetagwa ateje misi ehika eshisha umukujombeka eshisha hati kimara kushisha aho kakabubi hatoshanga ngo ichanure wanareba tachwezaje so ushanga ngejo misi twine kujihama ningashi tugitaminating turebeke nguti yagumera kura ko batekwetagwa kunkani ijo ni response y'amagara kushanga ngo amagara go gatekateka ngo ngashaga mere kuzo ninchi ngeno katombeke ndije mwahatwa ningashi imihanda yo kugira ngo ireteje ishaga murisho kunka hato mukoresho hateshishira cyumwe ahubwo ngo neri compensatinga iriye miseturaho kunka iri kwijera kwamani so ejo miswe kwijera kwamani hati bibende mu biyombekaho ndije mise yaryo hatishisha ko katwagamba sintrop tafari kombe ko tafari yes should I assume a customer ntabachiruhwa china magara whether you're 70 obaine chinana obaine ngai obaine igana omberugwa nugumza mu kombe ko tafari for as long as you are alive so long as you are alive burizo urikadachika ro butafari bukubona bupfa ubundi bukugarukaho mazum nco kurebera umuntu na sharisho cye rimera alishara rimera kwikawira hurira hikeri katanka hatwije ryenju kwisobwire burira hikaba muri tafe kumera ngene ukombe ko butafari no kushenya ruretera gumera jereke yarahinduka mwambicendeza rete konka nebero yes so nanyenda kubuza ha umuntu wajangu akamanyisonaka nakamwe konka waiza kutanka kongerisho norebo utachweza kweza ni kutanka kuchendera nanyenda kubuza umuntu ya tanche kureba tachweza ija irwaro numukora chendo areje necera ninga hateje ngwara eriyo mbikanka bibiri alihejo ekwije katugambe nkebishaju ningashi biete nka kasasiro etakwetaga umubiri kuko kureba umuntu nabari gahora yagira nko mubura hati wakigezaho nko kugenda nko kugwata gubagura muke ibintu biri nke cishaju so hati umurisho hari akakabuba kutukuba tukugezaho kuhezesa hati hije haze ibintu biri nkebyo hati biretera akabuba kakagira ki kahonga then kahwamani kabanka kaka kinesi ringana nketi hatoshanga yacendera yabanki ahubwo ngo butafaro umwe bari kufa naturally buri kufa hati bucendera umusize hatakabubi ushanga ngo umurimo gwakora hati gwaba gugwe nyine so then hari ugundo muringo wo kushanga ngo hati we kareba gabakaso hati ugwatekateka ngo twine kutamwe binde birungo so ntwitenga mihande ndisho so twine kuteka mwe misi ejo misi egende gabireshaga ngo hagaruke habeje kunko mukoresho shirashi asisikara yes so tuje tukakora na munonga nkogo misi yija eramera nitwosya eje misejo tujosya konga umukujosya umuntu etakushasha ntonto kozesa amani go kosya agacererezi konga gatine man koko kureba x-ray nibajyango x-ray nebasa kushisha ibishika bimwe bikuba by'amagara gawe yakurabamo so turakozesa icerereze eco kugenda tukosya ubwo musigwe nyine konga karahora kaheruko katagize katahire okay karabamo technology rero no yamani karabamo konga kacika kuri amusigwe kagujeje kagusiriza hati ugurugaho nahagurugaho konkaho munonga shitora turagezaho kutangira no kugira ngo kitakayongera yes. Oh no yes konka kuchikuba cyabire hecho nituba tutachutanga nga kugarre nyuma mwene nkata turabasa kutanga kugira ngo hicaca kitakayongera kika progressinga kandi umuntu akabera kimwe blind umuntu kogwa nabasa kujari birahuri yes bumuhera tanke kwezaje icyango tukubasa gukora hari hebi tukweta ni magnifiers ningashi ibirahuri enkora erinka telescope
ikintu cy'ukuhangusa tibiri nk'ibirahuri byo kugira ngo umuntu ajware ngatambure yahine nke cyakwenda kureba arakwata nke kitangaza akitaho then byabiri kuri bishonke byahangwa atabase nko kucweza what konka hatari echo waje ngo umutere ibirahuri noshanga umuntu ayine kugenda yekorira nka kamera hamisho umbona yekorira nka kamera hamisho kugira ngo akweze bintu konka kugira ngo yakoresho nacyo kiramuteganisa uko ibyo mu rosha atakibireba kandi aritega kubireba kubasa kutambura je so shanga ngo naza kuchitaho hine ikintu cyakwetaga particularly icyo kugira ngo abase kweza wagamba nanka umuringo gwo kubanza ogwa kabiri gwe nugo ogwa kabiri na aza yona na najigambire ugu kubanza uguri komoni no gukushanga kabubika kaba kace ya kakari kati atkakahwerera atkakahwerera kaba kace hati kareka gukora umurimo gwakora kurunje hati kiramayisa ngo bukahwerera ebyabije nyuma uko nabyo byahwezeka kiri nkukuba oyine nkachimwenu kukwatanka nkorupapura gwaru ryahuruti neshonga konka hato karutanga nko kurufumura mubwina buce hato kareba ngo necyashije nyuma naco watanga kukireba so kubikwije byaba biso akuba buri kimwe nko kubacikozere cyahinduka ikitangaza nko kucyara rabamo ikininga cyecerereze cyahinduka mu sickness yacu cyararetaho effect mu vision ninga sho mu kwezi azobwira bwinjinebe eri effect mbi so akakako bibuka kuba karokati ikereze kine kwikaho kitarabe mu kikazo mbinde bicweke bitakwetago so kukora mu cyayika kuri kituma ngo ebya message yaraje ndo mutwe nebe incomplete so kituma umuntu yaje atahwezaje ekizibice yaje mutakweza so ni kumuri ngogo gwanorondo yes ubwite guri mu emisi yo kumeramera wow Dr. Nyendatso kachomuka humor konka kuturije nimpuranye tenga kumanya umuntu ko yakubasa kwerinda kugira ngo ubundi because nko kuwagamba abantu no bareta bari bashatubana konka bona batakwingana ubundi umwe babyo exercise mirire bintu nkebyo so naco twenda kumanya ERISHO umuntu ko yakwasa kwerinda ikintu eki kugira ngo mazima umuntu wahuma at 45 at 50 noba wagire na kunyinje mazima nocho umuntu ibintu ngwe ko byatanka kunora konka iwe oya TV kandi oya radio oya Revival Radio kandi oya Revival TV kandi program yiturumu n'amagara no kubagye mbwe turiyo ntwega harisho kandi omushara unatugesa ngo hari ubwo kushanga ERISHO ryahonga kandi ikintu cyinshira kubaho umuntu yatanka gukora kwiko myaka eyabukuru ananetano no kuyongera higuru so nyina tsoka cyumka humwe kuturagaruce atugambe twakwasa kora okucherinda butarga Revival TV, Amagara N Ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarikane insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji ya Bersia umuchombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 kinana ejo nisaba banira urinde byawe nabawe
Mbarahuka Sako yagabura umukino cy'ukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas promotion abo mwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga 10 10 kumara meza ashatu ukutandika 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebero 20 yo kwezo 12 rero wa fixed account no kubika 5 no kweyongerayo okumara meza ashatu rero taho mukazano igura account osevinge mitwara ashatu no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura birabonye mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutwaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 ukwegitaho kazako ukurgebero 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebero 20 yo kwezo 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirawo byo kwangura nibinji harumente embuzi emifaratsi hufaz t-shirts obukofira ubushabwo mucere okumanya biri kukiraho tera no tumushanje mukagemwe 19 nkaga nina 29 Mbarahuka Sako tukwatira mu kwetungura mu byentashya hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ugwa abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mujisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu rurembo rwambarira ahife y'ibituro bya kukonjeru amahando gwatura cha Ina abiri nibiri nkaga na munana anana mukaga nari no tumushanje no tibiri kinana na mukaga 30 ananishatu Revival TV Amagara N obo muntu akwikaya banakora akahonga erisho ningashi erisho ko mundo kwe akabibo kwe katandika kwera kuhonga kind of course outside and want rebe erisho rije physically konka mukama wali we nana areba ngo ebintu tiyacho buhweza byatandika kuburabura omushaho tukuzo omukahumuro twantendo tugambira ha prevention ningasho kutwakwasa kucherinda koka nanye ndambaze kubuze hariho bwo kuzanko mu kokutayiranya kwenkuru wawe ningakashonkuru abanda bakura ochikayo mbwena burakwe it's interesting nata kweza complete and also mbwena banza kwikaho abanza kureba atkonko ryoha omwaka recognizing by the voice njenti endwara niyeji hatiya engwari kusinga yo kuletera abakadeni gashi abakikuru bitu n'abazeyi batahweza nezi ngwara yakaho bambi not this one yes konka ubwiro bwinji aho kubabo ukweza kwabo ni bani barinda kureba at least kureba ngo nagugune nanga yes konka ubwiro bwinji kutwashemeza nangwa tuyihakakaho umushanga bahweza then harimuna nabo abo kushanga ikizigwe ikintu cyo kimwe nacyo akine so shanga ukweza kwe kwayongeraho kace so karakaho kabirayine ko kasingaho ngeno kamuletera umushana konka abo kugira kuri nyuma hizire harahonga ati kituma ukweza kwe kwaguma kuri kuce konka kwayongeraho kace uko abire ahumira gukuyahaka yes so nanyenda ngo twegese ningasho tugambire umuntu akakora ki ukwerinda amazima kugira ngo abe nakikweza so hatiya ejengwara ni ngo mushuma apana yes akuba yone boda kushasha hati naho kushasha yone yija mporambora nkuko kumayongo muntu yaba nakokotombira kukura tina kuba nashasha
atanga kubura abantu batanga kumweta ngo muzeyi ngo mukaka atanga kuja tubishu nakura atunusho nakura atacereba ya compare ngana karatu konka tunusho ntanche kura tene atukorosho natanga kokota so okuheza okutanga kujashi na okukurugamu so hatukwa kuheza kureba nka prevention ninga sho kucinjira eje ngwaro kwija basis yayo eri ha kuriya basis yayo eri habyo kuje bitukurya ahubwo bikuje bitukurya nibyo bikureberaga misho so umuntu akubana ariyaje ndimi ningamba kikushanga umuntu yananywa magugu nana akora ki nana ariya kubi hakubatiga kwetago nananywa kubi haze hayijeyo abinde muga habits zo kwenda nko kuresa ato kuresa ko nikushisha ibintu byinji kushishira kimwe ibintu byinji umuntu atakukimanya wakubona nateka ngo ninkakika konka kyatasama kashoza konka kikakara karimo ibintu byinji bikushisha so ushanga ngo ebirungo bikuba biryo muri yo muri ko umuntu yanaresa nigashagoma umuntu yananywa ngakagenda omisi ibirungo ibyo bitambura bayiza we bigenda nisho kuri umuntu yanywa yananywa nkayasina ule yanaresa nkayasina so bitambura imbira by'umushagama hona nkako bikomisi yo misho iyo nebe ni mice minonga so kituma yateka hoci obuzibu so umuntu yatakuresa nahanagezaho kugira ngo icyo kintu aseshe kinjiri yatakunyamagwa nahanagezaho kugira ngo kinjiri kandi kutukwika hari yabo abakubane barya by'ibirungo ebiri munka nka greens yes greens cabbage carrots ibintu ebyo harimo kirisa harimo birisa ningashi enyombeka mubiri ezikwetagwa okugira ngo zimaintaining umubiri w'umuntu gurije guri smooth okushanga no tutukaje kushanga umubiri guterire umuntu yatarariye ebyo urambona ushanga tarukire umubiri gushatashatukire nguri munka kubara abantu bakabarajeta ngo ni kubara ngenura ya gutarukire gushatashatukire ebirungo biraje kibiraburamo konko ndijo mbone umubiri gwe na gukwatine skin yo natine mu ka diversion buri hamwe hona harije hatogwe ushanga ushongwa yisigira nkakashita kende konka ibigi byo kujije na munonga ebe bya vitamins nibyo ezemboga za green za dodo za cabbage za carrots za spinach ebyo byona biri mu kirungo eco kubasa kutuyamba kugira ngo nana akubutafari bo mbiri na munongo bwe rishogwe bwabane bukura bugume bukuraje butakura kwa kujaje okonga yes then arhaba kuba by default ningashi okushanga ngo wenemere yakubasa kugezaho kubona nebe tine birunge byo munonga so tukija twafunaho mbazi ogu umuntu nanamera akajuma kamwe nikakarimo ibirunge ebyo ibikuba nibiyetago kukuma umbiri nangwa tukujana n'erisho ryonka na nayo bicweka binde by'amagara ukumbuma birije omukura byani bikura so akakajuma umuntu nanamera akajuma kamuburi zoba kalendere nakabox nikakarimo ubujuma nka 30 so umuntu amera akajuma kamuburi zoba kuko kureba akuriye ibyo kuri nata kushasha nata kugira ngo ari kamera ngo hine ngo ari yagwirere ningikire konka nana kamera kugira ngo ibirungo byo mu byaka kajuma bigumo mu shagama bizo mu mubiri biterezo butafaro bwo kubona bombe ko mu mubiri bwasa kuguma bombe bukombe kaje kandi umuntu agume aina katofara ko kaje karije akaboxa konka kurezinga nichurujira aho akagura nyanja ntuje mu ruharo tanatakiya kuje mu ruharo tunabigesete barakushobora ngo kandi tukaguzeze yes I thought you had an idea au kumuntu kwiyakwenda kuja kagura bundi akabe namanyeza ari jenaza yes so atkunka kambanze mbuze ahabyo kuryebi harubo kushanga bashawuna mnonga bashume nutrition I don't know if you have kwa kwenye cyo kumanya bamba kugamba different as much as all vegetables nko kwazigamba fruits nachi byona nokora ngaro kushanga ngwe chiche more beneficial to the eyes chiche beneficial to the heart hine byo kumanya hebiri categorized in that way ati ebintu nkadodo za karoti za spinach na nibijamba ningashe bishusha ebyo biri muki ekirungo kirabasa kuyambaho ahanishwaga nagwo kakagumaga kureba kaje ngene ugatakura
seru zezo zirakura zikarugamo umuntu atangira kutahweza je zikaguma ziri nka fresh ziri kuba narishiti ngene zikutunga ibirisa zitaroke kugira ngo ibo wakura rugaho hakuba izo zonka nazo nzicekora nakura kandigaho hazeho izindi kuko shanga ngo izindi nazo zitaroho ibirungo byo kugira ngo bigambe kugira ngo zikure zimaintaininge aheriya yarga. Yes. Nanyenda kubuza tukuza kwakira ubundi abesumu nanyenda kubuza aro ejo mushaho akija tugambira ha endeberwamo. Yes. If I remember correctly. Eza kana tugamba umuntu twakwa yarenjirwe aro surgeries kubaho ukashanga ubundi bakiyeho bataka artificial. Tinkumanya umuntu yaba arwireki ninga yaba inekukunga kwerisho. Haro surgery bakwasa gukora to do maybe like a transplant or something related. Hatiya ahatari tukubasa gukora kugira ngo tuhehe then tuteke hechi then ngo ofuhwezeje oyihireho hati tukubasa gukora kurugirira imirungo y'ingu kunanajigambere uko umuntu akubari aruho gushanga ngo umuntu nayitenga mu kakakato muri isho akakato akuteramo akabaza ingene tukateramo akabazo muri isho kugira ngo ezo nyombeka mu mbiri ezikusezerombekana munonga nk'ejemisi zireke kuhananwa zikuze kuzubujashi okombeke bitakwetagisa. Yes. So ako kabazi kagitanga kagizibira reka kombeka rekeraho wakoma rekeraho bitukubiye taga akabaza ko nkakariya ku murundo gw'umwezi ta once in life ninga noguma noza y'uburwanyuma yabwire nanga kurugirira uko kutwareba ingwara yawe eri niturebamo then tukutera akakato then tukwereze bire byo kugaruka kukwisha twashanga hatari imisi kuseremera tushobora tutongeza ibiro ukigumotine imisi kumera uburyo ekibuzo cyamhero. Yes. Aho regular checkups ningo gumano yechebeza butosha. Yes. Nechikuru kandi ntuchitera umuranga bwana nija yirwaro uhine kuko kubasa kundeba ukamenya twunga hiwaka watanga kugira ubumanyiso bw'ukwenda konga kwerisho ninga tukubasika chaza kuba waza kuchireba biri cyabiriho. Hatiya ariho cyo mishitwine mbasa nko kukigambo mu konkano cyo ninga ka TV ninga shintu cyeta OCT machine. So atejo uwijo kajiza mutwa kora scan ejo neba netwereka akakabubi ko kashitame nyuma yerisho na thickness yako ningashi obuhango bwako ariho bucitkumanya ngekiro no then yatumanga ikira bunomo. Yes. So umuntu kutukakora twambura bya mutu akora ejo scan agira ki umanyoti hatangire ko kuleta ubuzibu maybe unatanka kutunga icyo kiziwecu konke icyo nikizera umuntu yanakora routine check-up. Yes. Hata hari yecho njimanyisa ngo wachimanya at that point natanka kuriyaje naenda komera ngo tujumutwe njimanyisa ngo aho chances uninza kukitangira ubundi kitangira narishi kuchereza echamhero I know nagmainga mbechamhero koka omuntu yananda kwa routine check-up ajikore burubwanyuma yabwiriki idea ro umuntu atine kikumuteganisa mu mishoge yachebeza mu kabiro mu mwaka natine shonga. Wow. Ebizibe kwija biri quiet ningashe bitweta ngugu n'umushuma wo kureba nibikira kwija mporambora kandi byanigije mporambora umugejo myaka umugego mwaka umuntu yarachebeza kabiri usually nituchikapucharinga kikiri very early. Wow. Yes. Nani shabangu twakire sumu bagire kibabuza buri mayine kibuzo cyokwe chance niyeje yo kubuza then ukabagarukamo. So waboriye ha TV yono banorebe namba screen kandi waboriye ha radio no basakutera MTN yitu zo mushanje mukagishatu 10 ningotere Airtel 0 mushanju ananina 16 obuze doctor ekibuzo cyawe rero kugarike mu tutakagira chance niyeje yo kutera ukabuza kandi ukamanya icyo wakubasa gukora ubundi waba utachweza ninga kandi nabwe waba utachweza
doctor yatujanga hari ubundi bwo kushanga hari ikindi ubundi oyinakaho ubundi so iwe nobano yanangezwa kuza mu irwaro abo ko bitoshantu bagambira ngo ebitukuba tugamba tubyoheza omuntu takuragurira ha TV kandi takakuragurira ha radio atakurebere so ntubantu ko yanangeza ngo za hirwaro umushaha kurebe physically hakuchebere wori okuzumuka TV okazemu yari okumbaza ngogwa gukuhereze ko mukaba kurebere so mbwenu utakamarwa ha TV ukagira uti doctor yatugambira mbwenu naza kuriya dodo apana wishemu za hirwaro bakuchebere kandi bakugambire kandi nabwo twatwabagambiye ngo kumanuye ikibeza butosha nicuronje nicuronje kumanuye ikibeza kugira ngo ibintu bitangire bishekari bajango wayirinda okwirinda ngusho kutambira yes so okwirinda nikikurunonga konka waboriyo kwe mazimishani je kuteresumu okabuzo mshaho ikibuzo cyawe niwe ntegerize kugira ngo buze doctor kandi akugarikemu ikibuzo ebuzo ni babiri personal umuntu no basotamburize buzo konka yateresumu naye burize cyeye so nabasa kutera ubuzo mushaho ekibuzo cyawe namunonge twatiye n'erisho yes amisho gito mwe nazamwe tayitegereza ubundi bitacenga kandi wafuna chance nkeje mushaho amisho yabari yaha nkibancenda ogikoze seje etakakufera so nyona nyenda kubuza as we wait umuntu arakuteresumu naba nkutegerize niza kwa nimbuza doctor niza kwa nimbuza nyo ebinde binankini arubwo kushanga ngo tima kuna kushoborera ako agamba umuntu ngo natakweza nanashaka kureba ekishani both nkechichuchu ashado is it yes. Omisho konkana na haside ninge binata chibireba completely hatiya nana arebe chichuchu konke chichuchu eki kirakiri nko mu patches noreba nkahiguro umwanya ni hari yonke bicu konka hariho chichu ahatikiriho hariho ekiro so nawe yanareba nareba nkaha chichu ngene kurugirira inyuma wahitwa gambo kwahongere yes uko kuba hahongere so ni kuba narebe ibicucu biri nkabitso harabo kushanga arabantu barakala blind yes okashanga umuntu green takajire banga green we nareba blue and you know genuinely yes abantu abo binaka kwate nindware eje ningejo nindware ndijo completely ejo nindware ndijo kandi obwiro bwinjini umuntu nukora akuba yahanjirwe kurga kare ubutafari obukwahura erangi omumisho hatoshanga ngo wete buragireje tuburamezire kugira ngo bwahore eje ni buru ngweje gumugirebe ngo ni green baso nchimanisa ngtaruho cyo kumwasa kumukora ya umusho muntu wahanjirwa ateriyari ntubayamba tubahereza glasses zikufilteringa right abasa kuheza so abasa okuzo mu environment yeye yakubasa ku identifyinga omulingo gondijo muntu nawe aracenga okay kunka in reality bona nareba ki so nchimanisa bakoranka numbanza mbeje sambwenu yes how to use glasses zo amokara zikozese kandi kurangwe cyara interpreting nshana nanye kintu ni we echakuba nareba wo acheteki wo kwakora acheteki abandi nico nabo bakubani bajesha ni bareba ranga wanje yes so in that way I living in a society normally with like others okay yes. Akankubuze kibuzo cya mheru ninjiririzoba ubundi tutafuna wese mukonka wagamba ngo emusejo kwe kwa yagiriho mwine chereze chimukweleza mukadisiriza kandi wajangu endware gite kuchira ko kana nzo tuboje katwareba ngo mbere no gukora butafara busiya buriya burgaho aha bwenshi hinaho kwikukashanga gutarakore bundi aha bwenshi gutakora bundi buriya bukarugaho then okagaruka mubuto hatiya umuntu kagura motoka yes yatandika kujivuga ahisata yumagera tukonkeje motoka yajeje yakura yes agashata gure binde byoma akabita mu byone kagaruka kabanza wow akasharama kajya kangureshi motoka ensya kirama isangu
buri kicweka cyone kiri ha motoka kigenze n'ikura so byona bitangiye gukura. Yes, it is a whole system. So umuntu wena bakuba nakura ibicweka bibyone by'umubiri nabyo bitangiye byaki gukura. So ushanga ngo neco cyo birekera yamba katugambe umuntu twakuryemere yarabo munda ahe kuraba then ikihamwe birunge ibyo ushanga ngo nuko nabo tibakine mani ngo kihamwe birungo ngo babihe mu byona ngo babito umushagama emwe ni birabaho ningo mwe biciko umushagama bibura no kubyarugamo ushanga umuntu yagira ubwire bwense go yagira ubwire bw'umutima ubwire bwa bw'ikine ekine mani ngo kugira ngo kicenjuro butwa na no mutima gwe nkate gucine mani wo kugira gutereshaga metambole hike buri hamwe ombwinji bwagwe so ushanga ngo buri system bucicweka cyo naco mbiri kwasigweho so ishitira yambe shitaye cyacu okugira ngo kicukuru mu kucukurura naco kira agaco mani garagataro so nico kutuma umuntu natekwa kukura. Yes, hariho bwo kushanga nko kwata age bracket 45 and above hariho bikwasa kubaho before that ukashanga ubundi yo mbere ugwa gwarakakura ninga hariho ubundi bwo kushanga mukira kuceta autoimmune umubiri kwerwaniza. Is it possible in this condition? Umuyiji condition kuko nanagambere nitugira ngo ni age related. Yes, apart from that nkiba cyabikindi nikiba kimayisa ngo hari hicyakireta ko kuciha horo ni reversing akumbira ni gwa gucine capacity yo ku rebuilding akucenga. Yes Dr. Webare kutugezaje kandi nano kutushobora kamanya ngo ubundi wayetangiza bicirkare chances are that you will survive some of these conditions. Mwana nishaba ngo cyashita kwenda mateka tugire namba yesumu ubundi wateganizwa network ubundi wananda kutera kabura kutera akutereho maybe nkanyencha kare. Yes, nyencha kare umuyangwe akubuze cyubuzo then tusibretorga. So abahurukiza na naba arebe ba Revival TV je namba ne kugira ngo abwa programmage kukumbuze cyubuzo nimbasa kugarukamo echikwatike na programmage kuko ningashina bwe wayi ni kibuzo cyo kwenda kumbuza echikwatike na no kuombeka ningashi okutereza ningashi okusima ahabwe ubuhereza bwa Ruharo Mission Hospital ningashi Ruharo Mission Hospital Eye Center ebwo kuhereza okubasa kugira ngo utumwebare no tere gisimeji 0 mushanju 3 03 mushanju emwe 0 mushanju 3 03 mushanju emwe 0 ina. Wow, thank you Doctor. Omushaho witu omushaho Dan omhanji kandi wazo murharo ahirwa rirya mish baje tunyenda kuri omushaho Dan nabaro yabata atine off ninga shizoberi atakora konka washangaria hadute uzumazuma noba no muhikira iwe ngo muntu kandi nubara muganira nyenda ngo mutwikirize mazima programmage tugihendere ti ahabo kuba ishahazi tuzagenza yo kana nyenda kutarumisha go mutanogu turukusibura kwebaza abantu abo bari byoma ukanyuma imwe mukamta kureba wishemwe Job wishemwe Boniface wishemwe Kamwaka kandi no wishemwe Alan. Thank you so much ogumana mutkwasa ekintu ekikutambuzaje kandi abantu bakafuna ubuhereza umwire kandi tukejeswa twena ahabo kuba twena tubanire ekintu kimwe okugira amagara kandi tukagagira ombwijwire mbona mutwikize tubasibura murare kurungi. Revival TV, Amagara N Okubagye.